ibnu ishaq ibnu abbas ki kiman riwayat kurebiye gurais wanghage mistakunai ghatfan wanghage mistakunai guraydut wanghage mistakunai adiyus arbinge kafirun itu rasulullah fanai hangrama kulomak iwardi ba ikuran hinga mihuni huyay ibn akhtabai salam ibn abil haqiqai abu rafi'ai ammaratai huzatai mikahal yahudinge baike metrega ka'b ibn ashraf as-sirev mibamihum makkah dium makkah mihum refuwe mibamihum naki yahudinge dannabe kadune mibamihum ge kibaga fatfatu ilmu tan hunane ahar min to nota islam to tedmauga mitibi mibamihum kuren aha olum fido ma annase kommekas nasru dibeni tedmauga ti baikare demmi mushrikunge mihum mibamihum ge gata gos mikma sual kurima bunefuwe tedmauga ti biti mibamihum ne ikadi gfanai ikadi gfana tabawigin ewle mihun bare tebamihum ge magu mated kombore mibamihum na meduga alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi miayatun ferigin mulkan azima mihisaba bawa debiye kommekas iyo mibuniha gaitakun ka'ubunul ashraf itu rasulullah ifanai befawin ahudu wa minage udagutan nuhanu bodwije hindu ikadi gfanu ge itu ashab ekajunan hadis kurebiye tebamihum kuremi abajriya ge kanta nimalani kakhoye ansoriya bekajun kure muhammad ibn maslamat gifanu den nabiye emi haki mikam chalaye ekamak algundan enagi kiben tamkin we yenevijja madande algun enaya idakam benum bi komme wahake dekkumge izna debun edeme demmi izna fu debati den ekajigfan we qawmge hataru mihak goyagin kabuge gata badagin enaya baddal jodagin bidalu biye algun adu kajigfan we gata miyai warabodu benmak goye faisa wininge gata benuntuga nas fudekati nona nyaay makkain badagin miulba kajigfanai kajigfan garihuga berun as bitiwa mihuna karadu hinga ulen hadagin dativaniye mihem begen miyadu miyai daranyan etikolen hodan benum begenne detin waskigi kaadakes debare kawbu bunefiye tiba mihunan hedigin tiya uleni gohekkamai dekol nujhe kamikkan adius egekate gaate numehiye ikajigfan vidalbiye ahar menak kommekas ikajigfanai taba begen ikajigfan genevije em bima ikajigfanai mistakunai meduga hinga kantattakin hinga nijjam addande ahar menakan ikajigfan dukol leve kate nonnane nun heye commerce gotakun detin basqigi takiti debare kawu munefiyete baamim kibain commerce etchin amanat ka bahtwa ba noni tiehen deve kare nete ikajigfanu idalu ye amanat ka qabul qurbani kongi chittoe kawu munefiyete baamim ke anghenun gennare nota darin gennare ikajigfanu idalu ye kajigfanu pada bursura riveti firenako kairiga amanat anghenun bati bidanitoe adi detin basqigi badalga daringen tinumi kya ladukamettoe ikudin batibafiya kajigfanan anika ituru khaldibes nujehiye nudane enne nune amanatkan algunmenge haguramaga hatiyar behettiya kiyettoy ei algunmena gina duhuga duko bahattagen far jehene etche nune kawbu bunefiye tibai emme rangal gutke demmi baamihun amanata behetwan hatiyar hifagin awman hunge jawwe den erege reganuga muhammad ibn maslamat hatiyar hifagin kawbu kariye wadagin piye kajigfanu garihuga abu nairas kiye miha koye mi ekkiru umge faratun kawbuge akhike adi abbad ibn bishr kiye mihakai haris ibn awsi kiye mihakai abu abs ibn jabr kiye mihakai ay mimmen nis awswanhage mihune fahmi ba mihun kawbuge ge kariyan asgo alibiru kawbu ani mire in aw ambikabalu kariga rekro matayaru gene mi bekalen go alibi aro hagin tiriye faban hangagatum mi ambikawna nefiye mi fada wagtigati dani kontakan hiye adi kaliyaki dekolwerin barak ginamiye ki mo minab nefiye ebamihuna ki ahurenge barak gabbeke ebamihunge gasan ahore nudambi hiye adi yayi ebamihunge barabodu beno ige baja dilati hiborgada filhenuna ki reganuga jonsiyege tunwacce gwaljunas ijab de bayke am kawnam nefiye kitamme gabbekas egwali arun hiwani le ohre henne mehem budima mina harmatiga kandinaga kandi alagin fabajje febum mibamihun faragati itu rasulullah gifanu balagatum mibamihuna kantaka datiwa wahake ni wahaka amaluga ge nukume hanzor matiga hingadan dawahe kiyagin mi wahaka diukom mibamihun hadlagatum ge edumga hingam parafiye ge ay tankole duru muhammad ibn maslam mina ge bojuga appulu daba ya appuluga wasfulu gannafa vidalu biye mire hadha gomakastud huwandu was gada reke mina bnefiye en wani kiyebe ಅವರಿಂಗಿ ಕಾರಿಗ ಮಿರೆ ವನಿ ಅರ್ಮಿಂಗಿ ತಿರೇಗ ಇನ್ ಎಮ್ಮೆ ವಸ್ಮಿ ಹುವಂದು ಕಂಗದ ಅಂಹೆಮ್ಮಿ ಹಾಯೆ ಈಗ ಇಗ್ವಾನ್ ವಿದಾರ್ಬಿಯೆ ತಿಹೆಂಬಿಯಾ ವಾನಿ
adi was balalahe mihim bidalufa baluga hippa lambaginne itambroga mitanu mihakwe kandin mina rasul ko bokanagin pie ba mihum ibadagin salamatun itur rasulullah ifan ga aliyan atwi jawe mi abad jeriya rasul bi miharuge rabiul awwal mahuge ghazwat ghatfan wan hay hanguram mi hanguram yak zi amaruge hangurame adi ammaruge hangurame mihimmes nankigin be mi hanguramiyan itur rasulullah ifan ko dagin nabi mi haruge rabiul awwal mahuge tirege mi kantawi sawbaki ثعلبت وانهاج باكاي محارب وانهاج باكاي دباميهم ابسرين اديس بايكوغي مديناي هنغرام تيارو من اولي خبر يتر اكيفانا ديبوداغنين مباميهم كانتن اكم فجن ونس حمل ديبا بديكورو مقصد كرباغين نكو وداغتي مباميهم وريكن هوري ميهاغ ناكي جعثور بن حارث المحاربيه من ترفوغا مديناغ مچ بيركوربي عثمان غفانه ادي هوغا گندوي حتم ستيك فنساس بيكلونه فهسلامات صلى الله إترك الإغفان كمراغين في واحكا مباميهن إيوغين هيتوغي تريا بيرويركم بديگين إميهن تيبه تندوكو فربطو تريا فلاجه إسلامناي دماوي اورن كورين ميهكايو ميهاگه نمكي حباره مكاليگيك إترك الإغفان غاريها گننمم دنو افيه كالإغفان كان إميهن كاي بدل نكوري بينه إميهن كالإغفان وراغن نوا باحكا أهاگين فيلجوه تيوانا كالإغفان آگين إميهن تيبتنا هنگادا هوتيمه demi mihayai dinu gawah ko dekyom islam je minaya din das ko dinwa bilal gufanai hawal kurbafiye dem minag alkati kamga islam nagen datur ko fagos zu amare ki fingandi ki kari fabaje kafarunge mihuna fendiben ettanaki miye mir kafarunge mihu mitwi mitange farbatta ko matin sidrun islamun ulege tabalar mitanan ituru ke gufan fabawadagen feli daswa hadwafiye mitan roga wara boko bare vehi emmen temije dev ware huttunima itu rasulullah ifan wes mitang karigawa gahegi dora badagin te feran kol bajuba hik feran kol labagin mi te feran kol hikwan gahuga aluba fa mi dastaruga awhar fulan ofe badagin piye islamunge ehem mihumes emihunge ekek sankamai masgul wegen ulete mitang ekafarun dekin emihunge veri josur kandiyen hibagin kulliyekan ayas itu rakefan garihan huttunum balwa dibi madanna piye miyadu timannaik wayan kaligfan salami qurani ka koye ituru kaligfan salami qurani ma kilange bidalwe kulli katidura gatum turturu alagin fa khandi vettije ituru kaligfan e khandi nangwagin hadis kurebiye tiwan kaligfan ikwayan khadege salami qurani ka koye ena de nebiye ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah den ituru kaligfan e khandi ena ga ta forward ba hadis kurebiye nairas kadangi khadege tedumak dakka iftayo ena adehe dannawafa ena gaunge mihunge gasa gos mihunan islam dina goa emmen islam begin atwejjowe den salamai sallallahu alaihi ituraka igfan madina emri wadagin fiye ni daturfulga madina in beruga hunnevi igardu howe ghazwat bahran hangram mi daturfulga sabaki far'ay kiye faratuga bani sulaim anha mihunne kiye bayaku baikoge madina hangrame qastukura khabar itur rasulullah igfan dibodagin nevi kame de madina ga macca ibnu ummi maktum verkura bafa tin sateka beken nage nukuma daga tiye fa emihun ule hisaba datur kure viru emihun ge hittaka birwerikam badigen emihun bakiwa kiwe fila hinga je de madina emri wadagen fiye mi datur furuga madina in beruga hunnevi dihadu huwe mi datur furan nukuma wadaga ti jumadul awwal mahu haduwa huwe sariyat zaid ibn harisah radiyallahu anhu badru hangramaga itu rasulullah igfana nasru dibodagi ehingi kantan hingwa fahuga kula shonghage mihuna timawren sam kariya vyafar daturkom ulumuge mag bandu wejjikan divitko yaqim wejje ikama ikwa mihunan e vyafar yagin e daturu nokok ekkogen tibumi katigen bakame nomme mihini eurenge didi ulumuge kantan hori ekantaw taw macchen huttigenne mikawataka ba mihun bara fikurko birweri wegen tibifame Iraq Karag Magun Sam Korea Miharus Deveto Kastugo Gafilai Tayar ko fono afue ni Gafilaga kula Shanghai bolungi jamaati ki mihun be etrega Abu Sufyan bin Harbai Safwan bin Umayyatai Khawatib bin Abdul Uzzayai ni fada mihun be mi khabaru itur rasulullah ifana dibodaga tum Zaid bin Harisah ifana satega sawarunga macca verikuraba igafilaya ibaddal kulo ma fono bafiye kafarunga mihun islamum miha durab visnum forwana ekamaka nuwata mi bamihun hodan annana ekamakan hiyen nukurte aike mi aniya viringe ade
timamen anikaka kitame aniyai kuliyas timamen nai meduga anikaw kami qur'an ekam hiye nukuranite kofinama ei ma noba kami kam ga noni hiye bis nukuranite adi anikaka kami kureidane ekam bis nuisnanite adi aniyajibe mihunge faratuga mihuna nasru devuma kajange wodigen wakam bis handane nobahattanite midwas waruga makkage mushrikun mihada bettiwa atibikamu mibuni qafila gardaye kiya fingandige kariya faaba kaiba rabe lawkiya majakulama tibba zaid ibn haisat gifan islamunge gadafat sawarunage madagin mitana nukmo wadagatun sihi biruganige mibamiyunge mudalai qafila dukafa jehuni filan duwe rakkawase mibamihum miqafilayai miqafilaga ba muda hama ikuga ghanima kogen ufaliga madinayen atuje Selamai sallallahu aleyhi itu Rasulullah ifan mitaketi ghanima baswa magun baswa fiye. Gazwat Uhud ke hanguram. Quraysh wanhage kafarunnak Badruga jehun musibata jehi. Emi hunge mon matiga emi hum yafari kamda maguta banduwe. Kanta dati umon emi hunge denti badunai mudawirin Abu Sufyan we gasan ebje. Mina eki emi hunan ikkade musibat jehun muda gafilaga beriyeka dia mihayel Miru igafilage mudawata adi wakinuko hama genaya gota darun naduwaga bahatta pa huriye dempe mibuni emmen Abu Sufyan ge gasan ebe bunafuwe Muhammad Gifan aharmen nagin hangurama kuraba aharmen ge tibha ma mihun qatul kuraba ihaddawaniye mihem bima aharmen ge mi mudawata ge huriha nafai ke Gifanai hangurame tayyar kulom ge macce duga fiume e mudalga hissaiba hama komme mihe milutai ruhe ke Gifan mikama veriwegin mikama ulubatu Demi ba mihum migutai ibbaswe mikuma qastuka beliru e mudatawe nafayan nukikamga vi fansas has dinare demi ba mihum miosakata faraifuwe mihanguramiya mihum ekurewni tinhahe mi kurai songhagi mihunai mi ba mihunai ekwer wegen tibi mustadik wangha mihunai kurai matuge haunu wangha mihunai miyemme wegenne mi ba mihunai ekwa itu rasulullah ifanai nuruhige madina durkafa nuki aus wangha abu amir burmani kale gayai enage ekwiringi jamaatige mihum be adi kinanat wanghayai tihamat wangha badwingi eta bakweswe badru hangramaga itu rasulullah ifanun hayyar kurabba dharmaya dukallaba hefrukon hitevi abi izzatul jahiyya nankiyunu lember kale gya sofan bun umayyah bun fiye kale ge dulum armena bagje nukunate mihanguramiya mistan ikkurumga kajegi tiyahuri lembirikamakai kurzanakame dakkan ulete ena brefiye ahuri mihuri kajigfanai dikolweriwa abayaka vagin nudinuwan kajigfanuga alihuga ahudu efe anikka tiyehen ulenikun kajigfanuga apludaruga vejjiyaka dene salamatin nuwane sofan brefiye tiyehen hinu kurate mifaru aharme mitayyar kura hanguramen kajigfanuga kanta nimi hiyadane kama yagin kurate Nikamagin ulnima kaligia libene inam sakai fasatan handan kurate. Sofan deki mebawatu eta wahake kan helli kiyamambe minaves bihanguramiya mihun ekkur masai hanguramiya dima qastugogen nukumeje. Jubair bun Mut'im khanjar illa jahan klozana waram mikamge amazam molu baburu alak hoda miha gatuga munefiye kaliye bihanguramiya ga nukume. Ahurenge bodbebe tu'amatge maruge badaluga hamzat gefanu maraja dibiya kaliye minimum biye. Adi duniyega uleveha mudavis dehrime dembe makkage emenna beonuha tayyari koggen mi laskar madina ya dimuge qastuga nukmeje mi ba mihuna ekuga lawkiya tarja ulene kasbi anhenu mes nuktuwe molu bihunge ambim mes ekuga gendete mi filagin bajibegen amra rasan nannane kamge qastuge ma bodunge ambin kore fanara anhenu be mi mihunge tirega Abu Sufyange ambi Hindu bintu Atbat oikurimat bun Abi Jahulge ambi Ummu Hakim bintu Tariq, Haris bin Husham ge ambi, Fatimah bintu Walid bin Mughirat, Amr ibn al-As ge ambi, Ritat bintu Munabbih, mifada ma mihum ge. Mikamalum ge masakataki Badru hangramaga marwi misfim ge machak, roherum ge lentakiya kuliyorta kule ulme, milaskar Makkah nukti Shawwal mahu fasdu hoye. Miba mihum ge adad ihbun fadan tinhas kam gawe, mitrega duisat aswarun nai, hasateka dahana ali mihum ge. Selamai sallallahu aleyhi itu Rasulullah Gifan danai. Itu ke Gifan Abbas Gifan fanu visiti yakum mi khabarta fila wadagin fiye. Ika Gifan misti libi wadagati gubaga wadagin hunno nikonne. Misiti libi wadagatum ubayyubun kawu gata diba hadis kure biye. Miga huri eche kiya badate. Mika Gifan misiti denne un hadis kure biye ka Gifan iha miwaha ka nudakka wanghana kogin hunnate. Dem wadagin Sa'ud bin Rabi'u gya
bedwadagen kajigfanu alihuga mi khabartan hadis kurbafa adi hadis kurebiye kajigfanu iham miwahaka nudakka wanghana kurbagin hunnawatu mihen hadis kurbafa nukma wadagettana minage ambikamaje wadagen dennebiye demiga itu rasulullah igfan e dekkevi kon sidruwahaka buletoy mina bidalwiye kawnayaka e wahaka bulaka kiki hiye mikawna kodako jawab kullawafa dennebiye amudun algon denhurime algon referatuga ingiru adubulu ebeni meni wahaka bule den mikajigfan inna lillahi bidalwe avas awami kawnaga atuga hippagen duwamun rasulullah igfan gariya gos magmatin baddal kurbagen miwahaka dakwafiye den dennebiye kajigfan e wahaka wanghana kuran amur kurbafa waniko mikamjege angam beerwe janama kajigfan hibul kurbani algon e wahaka dekki kamge mihim begen den kurambi kieto beluma mikamjege goyagen aime hadis kurbiye ekamna goyagen darhe ambinnaki filinge sirusa kommehen faul kuraka bi bay none dembe kafarunge laskar madina ay gaibam anna khabar itu rasulullah ifana dibodagatum ashabe kajam ekuraba mi khabartan angwa mushawir kurbiye hadis kurbiye tibe kajana fenjabani nama tion kajigfana feni wadaganwa goti ahurme madina ga tibme emihun mitage kari taka faba tibe nama tibeni waran undagu halige gina duhaka nutibene madinayan aragin finama hanguram kuraniye muhajiriya bekajunai ansoriya bekajun kure muskuli waruge bekajunna bis feni wadagati migoy molkamge abdullah ibn ubay ibn salul bis migoy molkama fenige mihen danna fiye zuwanun danne adi wakin khaso again badru hangramiya nudevichi mihun danna mafuwe algun menna finnani kajifanu algun mennage nukku wadagin emihunai hangrama kurabba algun men emihun fassa nagalime algun menni hibwal derwe findu again rasugati bayakamga emihuna fenige nuane mi ba mihunge terega hamzatu gefanu be mi bas danwa mihunge adad ma ginakamga avijje hindu mi bahan ekage gefanu tabawe wadagin fiye mi duhaki shawwal mahu dihoneanga hukur duhe mi duhoge hukur khutbaga hanguramage iturkamga wahak fulai hanguramage hukum takai hikmetuge macca bara wahak ful dekkibiye etirega hadis kurebiye nasraki veringe amrak yamantiribe kettiri wegen tibumundibe echikeve hukur namaz fulun awdi wadagin ekage gefanuge gandwara bedwadagen hanguramage dahana kol tukrabba atiyaltan hippagen nukuma wadagen fiye ansori abekajum kure buddiveri muskuli zatuge bekajum mitan dekin mi baamihun zuwanuna majame ko bonefuwe tiye baamihun ekage gefana bis fenwada nugannawa gotege macca kanta kurabban jesikami wala derakami tiye baamihun edennei bas tiye baamihun radduko ekage gefanu ippulawa goikkolaka kanta kurewman edi dannawate den ekage gefanu mi baamihun tivitana wadagatumun dannawa fuwe ekage gefanu algunmen edennei bastawge macca kanta nukurabba ekage gefana fenwada gannawa gotak kanta kurebun edi tibimoy algun menni engevi gotaka kiyamambanti baykime hadis kurebiye maras kalang tibamihun hew jaza debane nabi bekaya hangurame ka alubafi dahanai ufulwafi hatiyarin yaki hangurame nukraba hangurame kum wanguri goti nunimma behettem hew igamba ich nune maras kalang kurbane hukme kurbafi madandi nukutma tayyar watu dendi datan agudu kurba muhajiriya bekayum ge dida mus'ab gifana ansoriya bekayum kure khazraj wanhagi dida khabbabun munzir gefanak os wanhagi dida usayd ibn hudayr gefana dibafiye den edwahme madinai nukuma dagin laskar ge adad bedevir inhas mihun kam gaviye den nukuma dagin saniyatai hame nukuma dagin fa wara bodu qawmege mihun madinai nukuma gin annati dikwa dagin ei kombeto bedevir ei abdullah ibn ubayyuge ahuduge dafgawa yahudinge mistakin ke gefanu alihuga hangurame diman nukunaniye hadis kurebiyeti on ke gefanu kafarun goyagen badagen mushikunai hanguram kurabaka netime ebamihun emri diuman angate den emihun emri higaje midwoga habiruga emme laskar babayan ituruke ifanu kurmat fulun gendawa hanguramiyan ekasigen nuwaha lakama finodagen mihek madina raddu kuraba heddeviye mi raddu kurabi mihunge tirega rafi' ibn khudayj kiyun zuwankai samrat ibn jundabe kiyun zuwankai we anika mi rafi' ki duni ukuma ma koldana mihakomga dennevige mina ginnawa fiye mi wahaga samdatan ivige minaga mamma gatuga bunefiye timannayai rafi'ai demihun lakamga laskarun beer kurbafa anika rafi'u igendawani mihar timan enayai musariyan hifiyas ena battajanankan karware mi khabaru mi mamma ge firmiha as ke igman gariga dennima samratu gennawa rafi'ai musariyan hifuman amur kurbafiye mi demihun hifaganigin gina iren wanis samratu gadare rafi battajafiye den midekudime laskaru etiriya labbafiye
den evi honihir videre mitanga rekurebiye zaskaruge harasuge macce birkurebi Muhammad ibn Maslamati khaso ekadi gfaange harasuge macce birkurebi Zakwan ibn Qais den hardamge waqtuga mi zaskar mitanun datur kofwe fa shawte kiyetana hamoyitana Abdullah ibn Ubay ibn Salul enage ekwa mihunage Madina ya idima diman amra dafiye enage kali gawa mihuna bune harmen kaja harum skulinge bas nuaswa lakudinge ba kanta kurbayru etanan hevi nudiye yaye mibamiuge fatun Jabir ibn Abdullah ge bappa Abdullah ibn Umar wadagin Bilal biye en eje tebamiun madis kida kiya birweti ware ekadaga raskam pro handama kurare tebamiun tie dani tebamiun qawmai adi nabiyya nikmet ko fe tebamiun bunefuwe aharmen hangurame bambi kan dannanama tebamiunai taba vimhe mibawatu basbon jawab difa emihun Madina badijjawe Abdullah ibn Ubay migota kanta kulawmun islamu ge tren ehembis te kabilai ge mihun migotan amra dafa Madina embri jima kastugogin olidafa me makajang ebamihun efada kurun rakatil kuraba pawa kamun sabitugin tibijjawe ei khazraj wangha mihun kure haris ge darikol mihunai aus wangha mihun kure salamat ge darikol mihunai dinfe midaskar hingafa gos Uhud farbadagi kari faba jawe Uhud farbadi ki Madina ge utur irmati faratuga wa farbade ke laskar ge fatuga e farbada onnane hem Madina ya kurmati wane hen tibije kafaru ge laskar danne mi bamium Uhud ge kurmati ga e badiyan as faba je mi laskar ge kana farat ge bediye kan hori Khalid ibn Walid wa farat ge bediye ki Ikrimat ibn Abi Jahl bimati ga hanguram kura mium ge bediye ka Safwan ibn Umayyah den salama sallallahu alaihi itu Rasulullah iman Islamun ge laskar ge sabtan hadwa Khalid ibn Walidai dimawane tanga Zubair ibn Awam bahtwa dembes ifratun tibi eki gad fawlamanu nai dimawane tantanga mifaratu ge tibbe gadfad bekalun batibwa Islam ge terega tibi dundaniye kuldana mihun ekuraba emihun midaskar ge fatum farbad matiga batibwa emihun ge beriyekan ansoriya bekalun giterein Abdullah ibn Jubair gufan bahtwa hadis prebiye tiba emihun tietanga tibba aharmin gadaviyas tietibitanun halanu da tibehe Nuwata emihun gadaviyas hamat yadvitanun hala nudahuri kame tiba emihun ge duni danin kurambi kamaki emihun kure bayak as Islam ge laskarai farbadiyai dinada vadigata nudinume den sabtan ibal kurabafa emihun ge bacca khutba vidaluye mi vidaluye khutba ge tirein be tiban kadigfana wahi eba ibye hama evves nafse e nafse ge rizqu hame kaage menui mare nuwa hutte emiha e rizqu kariya dioma masakate nuko faswe huttas en hama ekati kolwes unyen nume wane me mihim bir tibamihun makelagi kibe taqwa rive teduma ugati bigen riveti goy gotun rizqu hodan ulere fa elibum faswies kalagi kiben uredme wane magakun rizqu hodan nole hurikame emha mu'minunni en harigande fa dabaike e harigandun emme guna negga diunas ikamge turajai datikan moli hariganda fora hutte ituru ekale ifanu khutbani mema ekwa Defaratun ekek fahudabanu maidana faba hamal dinmunge qawaidun hanguram fetije kafarunge dide hifagin huri mihayai Zubair gufan hamal deba emiha qatul beje den edida ufli Talhat ibn Abi Talhate mina adi gufan epron qatul beje den ufli enagi koy Osman ibn Abi Talhate Hamza gufan mina qatul kurbaye den ufli enagi koy Abu Sa'id Sa'd ibn Abi Waqqas jesi dunya ko mina qatul beje fa Abi Talhate hatar darin mi dida uflagin ulen hadagin gatuli won den edidiyagin ulene miyaku neti dida emadana bettifa weje kafarunge sabtu eteren Abu Bakr Ufange Abdurrahman nukunnawa hamad dene mi kuriwiya as balare vidalwe goaje bumun enayai hamad debuman Abu Bakr Ufan wadagan noniko itu Rasulullah iman hadis kurebiye adi kajifan hunnawase den fahaji hunnawafi den kafarunge aswarunge mihun islamunge mihunge kanafaratai timfaran hamadadi komme faharakme Islamge dunitav sobam fahata jehide den deba laskar baddade esaf anisafai gagolive hanguramaga maidan qaram bumun kafarunga anghenuntan adharukon hibbaruga lentakai jawta kiya taarta tala nasalute miyaru aswafa itu Rasulullah iman mifadein duaful kurabate Allahumma bika asul wa fika uqatil hasbi Allah wa ni'mal wakil mihanguramaga maidan emme qarambi tamruga Vahşiye ve kiyunu babur kaje khanjar illa jahagin Hamzat gifanu shahid veje ei eka gifanu sabta demeduga hingawaniko tambale bajagin horifa jehiye jahafa huri bandupulase
mihangurama kanta mibuni magum hisaba diyairu ihu boni padain kafarunge dida uflamihun ekakappahu anikahu qatuluwe den e dida uflane mihaku neti diyumai ekohen kafarun bajiwe forgas difa durat dubwagin puwe anhenun tan heri hale zaman farafiye islamu ghanima mudalage mas'ul wegin puwe islam ke laskar ke fatak rakati ruma forbad matiga bachibe dunidandi wedin mitan dikfa mnefuwe denek armen kommehennakum mitaku tibene kamen nete emihunge hikmeteri ma sahiba kurevi amurful handan netta ghanima ge macha kurmas lima qastu kofwe miba emihunge welikan hunne ka dikfanu halefu labba ya murful hanmako dibba heddi yoma emburi benemakai nuda awas wegen forbad mati fawajowe ikadikfanu ga alihuga sabitu etibi idadi madumi hike fai kafarunge lashkaruge kana firatuge welikan hunne anguramaage hikmatun furigimba Khalid ibn Walid filan duamumme मैदान बागे रंगला बहटवा कमु फरबदमती हुस्विजियती वे देखवडागिन गोवाजिबिये खुदिन्नेवे मगे फातुं अदि अन्नाते देरवेगेन दमुं कमक एतिवारी जहाने तंबलो मेती दिफे एमी हुंगे एम्मे गद बारु हेरी केंडिफे देमि के गफानुगे अस अमराजमुं के गफानाई तबावे हिबर कुल बेकागे मैदानुगे इपरातकुं दुरु दुरुं आस फरबदमच्चन अरा एताति मिस्कोल गतुल को निम्मादा इस्लामुं ए मैदान वा गनीमायाई मसलूलवे विसिहाजवे गफलतुगा वनिको fahatun ara hamajadi talagatumun denjehuni atugahuri itte dugofa komme mihakme timage harigandu sajami kuran ulete hayrankan jibunje bodukamun ekak anikak gaga talamis verije saftan huri goswefe tambalga kafarun kur hibbergada anghena evrengi dida ufla hifata hiye mi didage dara filan duonu kafarun tan as jama vije itambalga kafarunge tereng gadafat fahulawanaku ibnu qamate ki mihaku nukume islamunge didage veri Mus'ab ibn Umair qatl kofiye Mus'ab ibn Umair qatl ve dida vettuno Muhammad Gufan qatl vejje kiya hale dawagin fuwe miyaru hama yumun islamu ge hibar warafis deraje islam kur e jamaati ge miyum filan dubagin fuwe mi huriha kame bairu itu rasulullah Gufan e madanun hunne vitanga sabit wadagin hunne biye itu ke Gufan gariwa jamaati ge bekan sabit vetibbe huwe etirega Abu Talhat al-Ansari Gufan biye ituru ke gfanu mang hatikolan arang anna eti farta minage addanaga jassa rakkasiri kurabase mitol hatu gfanaki dunidandiya wala kuldana dunijessum gadawada bekali ke minage dunita kurimecch alubagin ituru ke gfanu gastu koggin anna kafarunta minage dunijessum ge sabam fe kurabe adi dalwe e man nabiyaye ke gfanu ge monful tirkuraba rakkasiri wadagin hunnawase alugunu ge monu mihuri ke gfanu ge monful ge badaluga kurman ko gene tiehen tantam balwa nulu bare evrenje dunye fariga kalifanan isabu yes algunmen qiyamet dohun kalange hadrat dawri kompada mon kagen toye mi bekalum kurmatin dunhifagen ule islamak dainam emihekan ituru kalifan hadis kurbate e nyeye kalege dunitan Abu Talhat kurmachan osala fa dare adi ituru kalifan galihuga sabit ve tibbeon bekalum tirega Sa'd ibn Abi Waqqas gifanu vie kalifan dunidandin ituru kalifan rakati rumga hunne vie adi bekalunge tirega Sahud ibn Hunayf gifanu biye mi bekale kiwes dunidandi kuldana mihun kur mashhur bekale ke adi bekalunge tirega Abu Dujanat Sammak ibn Khafshat al-Ansari mi kale gifanu biye mi kale gifanu itu rasulullah gifanu ge eman had kolak kafaru ge kiban anna duntakun kale gifanu rakatri kure uman kale gifanu ge macha guduwegen ulban hadwagen eta dunye brikatan arafa we hama ifadain ziyadat ibn al-Harith gifanu ituru ke gifanu gakulan eti faru elian deban gada alba hanguram kurban hadwagin ke gifanu gakulan etan etifarin ara den gada yoda nuganwa fa harika diumun ituru ke gifanu ge fatleful matiga isteful alubagin hiniful wadwa fa furana dukol debafi salamat sulajibi ituru rasulullah gifanu uhud hangurama ge duga wara bodet musibat kai dutra sadiboda gate ekankan ituru ke gifanu ufullewa kettiri wadagin hunnawa salame be wadaga ti maris kanangi ke gifana dibbafa sabit kamkai hibarfu gadkamai ikwe fa ubay ibn khalaf ituru ke gifana hamladi ena edin hamlain rekodagin salame be wadaga nevene mage finwada nugen hindu ituru ke gifana jessi etwarakun ena qatul kurbafi ituru rasulullah gifanu ge aprom minom mihangurama gavis adi minom hangurama gavis qatle nukurabate hangurama musibang emme bodui bagutuga ituru ke gifanu ge ariuga sabitu etibe kaman e divai gawani sahad bekalne ane divai gawani tiris bekalne Abu Amir kyun brahmani kaje मैदान ga eta
වලේ කොනේ ඒ වලතුගේ මති වරද දෙරගතුකම් බද්දා හදාපාවේ මීවස් කාෆරුන්ගේ දස්කරු බජිවකෙන් දුබ්බෑගෙන් හිඳක් ඉස්ලාමුන් එවරෙන් ෆහා දනීවියා එමිහුන් වෙට්ටේනේ ගොතකුන් හදාපාවා කෙහිවිරිකම්ගේ වලතේකේ මේ තිරෙන් වලකන් ඉතුරු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් වෙට්ටි වඩාගින් දෙක කූපුළු වරබ්බඩු කොම් මෙති මෝන්ෆුල් මච්චන් අන්තිරිවියේ දෙන් අජි ගිෆානායි තල්හත් ගිෆානායි දෙබේ එකලුන්ගේ වාගවිරිකමයි එකු ඒ වලුන් අරා වඩාගින් hama bimaccha tede odagettana asabat mun abi waqas eli hilekun jehifa ituru ke gifaanuge medu deppule mugurije hatib mun abi baltat ke gifaan fahagus gatul kollu bafiye abdullah ibn shihab az-zuhriye kiyun kafarak jehi itwarakun ituru ke gifaanuge ma monufrum tankole faru kofiye ibn qamat jehi itwarike sabun ituru ke gifaanuge istaripul gawa dagandu මිකුෆරික්ගේ දෙෆරාතු අහුරි දෙවුලායකු ජෙහිපා නිකුරිපුල්ගේ දෙෆරාක් පුලුන් කඩාකින් ගජ්ජේ මි උලා උෆ්රාදිබුමන් උණු උරුමෙග්ගා තිරි දෙප්පිලාපුල්ගේ මෙදුන් දෙදෙප්පුළු මුගුරිජේ මිහිඳුවා හදීස් කුරෙබියේ එබේකුගේ නබියාගේ මෝනුපුලුන් ලේ ඔහරවාෆි බයකු දිනේනි කොම්පදේකුන් හෙයේ එහිඳුවා මිලියා ආයෙ බාවා දෙබියේ ලයිස ලක කලිග ෆානක නුවේ මිනල් අම්රි අම්රු වෙල්කම්ගේ තිරින් ෂයිඋන් ඉබ්විස් කමේ basruge muradaki dinneumai nudinneunge amur welkamge tirena aw yatuba alaihim nuata emihunge macha tawba lebias aw yu'azzibahum nuata emihunan azab lebias ei kajange kibiya welkan huri kankame fa innahum amakarwarun emihunni zalimuna aniya weli baike al hafiz ibn hajaruge bunubiye wuhudu angramaage duhuga islamuge machan ay musiban ahiduga emihun behuni timbe kate ebbe angramaage madan duko madina filan duniye එකමක මදීනායේ කාරිය ගොස්වාමේ මදීනායේ නාරා අනිකා අම්රා හංගුරාමයේ මෑදාන රුජුව විජේ ඒරු එතංගා වීගතෙවේ නිමිජේ මිබෑ මිහුණ කී දාදි මදුබේකේ මිලියා ආයෙ බාවා දෙබි මිබෑ මිහුණා මිදුගේ ඉන්නල් ලදීන තවල්ලව මින්කුම් යවමල් තකල් ජම්ආනි ඉන්නමස් තසල්ලහුම් ෂයිතානු බිබඅදි මා කසබු වලකද් අෆා අල්ලාහු අන්හුම් ජලස්කර් බද්දල්වි දුවහු තිබෑ මිහුන් කුර මෑදාන ෆරගස් දීෆා ඉදිය මිහුන් ෂයිතානා එමිහුන් නිකමෙතික කුබ්බෙරි කුලකන් කරවඩි එමිහුන් කොෆාවා බයි කුත්තෝ සබුන්නේ මෑරස් කලංග එමිහුන්ගේ කිබෙන් අෆු කුර්බාහිය අනේ බෑමිහුන බීගතකි මුහම්මද් ගෆාන් ගතුල් වෙජ්ජේ එමිහුන් ගවාරියඩු ඊෆා අදි හංගුරාමගේ මෑදාන විෆා ගොෆෙනි හයිරාම් බි කොම්මේ මීයකම තිමාගේ අමිල්ල හටි ගණ්ඩාගේ මස්ගූල් වේ ශහීද් වෙජ්ජම දාන්දින් හංගුරාම කුරුම කස්තුකොගෙන් විස්නුමකයි ගවායිදක අනුලා උලිගෙන උණිය මී අසාබේ කලුන් කරේ ගින බේකලුනේ අනේ බෑක ඉතුරු කෙරේ ගෆාන්ගේ අලියුගා සාබිත් වෙගෙන් තිබ්බෙවියේ මී දාදි මදු මිස්කොල කෙරේ දෙවනේ මිබුනි බෑග මීහුන් මීහ ගෆව මීහකන් ඉතුරු කෙරේ ගෆාන් එබ හුන්නේ විකන් එගි ඉරුකොල ගෆව ඉරුකොලකන් කෙරේ ගෆාන්ගේ අරිය රුජුව බෙයි එබ්බෙවිජේ වහදු හංගුරාමගේ දුහුගා ඉස්ලාමුගේ දීදා වෙටි මුහම්මද් ගෆාන් ගතුලි වෙජ්ජේ ගෝ ආදියොමුන් ඉස්ලාමුන්න දීබුන හයරාන් කමි එමිහුන්ගේ හිටන් හජාකුවේ දාපද හයරාන් කම කෙරේ බයි මිහුන් මොලෆුවේ ඉතුරු කෙරේ ගෆාන් ගතුලි වෙජ්ජියා den hanguram kuram bi kon kama hiye den emihunge amanen hodam bi no hiye ani bamihum rafuwe ke gfan gatul bias ahurmen dinai hur kura hangurame dule nukura huri mo mifada hajiga ulin kon ituru ke gfan adi eba hunne wikan mis takunan igen paravi mi huriha kame bawun dairwes ituru ke gfan hangurame ge madan dukuraba emme fiawal fulebes fight plakare naluwe nikudatun aswad ge kimain bay haqi riwa kurabate ke gfan haggu dinagen fonu vikadaagi gandi buname ituru ke gfanuge faatilefu emme kaawataka bes kasa nulabate ke gfanu hunnevi hama dusmanunge kurmatiye ke gfanuge ashabe kalun kure jamaatege mihum bay fahran ke gfanuge ariyan ebbe bay fahra wakive feeve wati fene den ashabe kalun kure gina be kalun ke gfanuge ariyan ebbe jama daande ke gfanu faatilefu mati sabit hunwagin duni ukkawa hida ukkawa hedde vitan rangala durime alifa adi gfanu kibain abu ya'la riwa kurabate uhud hanguramaage duhga salama sallallahu alaihi itu rasulullah gfanu ahramena gelli madanuga idibun musibat libi wa ambi getta befa den de bamiun tankole feeve madan alwedima ahrin itanga gatulifati mistakunna bala visna ituru ke gfanu etanku nodurime ahrin hitama boduwe hitan eliye karware ke gfanu filawade nuganwane hanguramaage madanku nabi wekeke faatlefule kasse nulabane එකම ගතුළු වෙපාති මිහුගේ තිරේකු ලෙතේ හැම කරවරේ මෑරස් කලයන් අහුරුමෙ මිකුල කන්තක කෝපා දෙබ්බා එක දිගෆානු ඊසාගේ ෆානු උෆුල්ලි ඉපදන් උෆුල්ලි වියේ දෙනේ දුනියේ කුන්නා කරපා හේව නොවනේ දෙංග ගොතකී හැම හංගුරාමකෝ මීන් කාෆරක අතුම් මරුවේ ගතුමේ දෙන් කඩී උර මුගරා ඉල්ලා ලාෆා ඒ මේ නුබදා කුර්මතියයි කාෆරුන් තකයි හමදදී මිහුගේ මොනුමතිගා
narakok emihun kure eta behu gatul kolom fawga emihun kevigin dieru mi ebefave miskaluge ane faratun ituru ekegefan hoige ekegefanus hanguram kurbaniye mustadwake kiun fatuga al hakim riwa kurbiye Sa'd ibn Abi Waqqas gifanu bidalwe Uhud hanguramage doga Khalid ibn Walid kafarunagin eri kuriyen ara ahurmenge macca musiba bodwe ituru ekegefanu ari hun islamun fe ekaka vigoten anikaka nei kanta bodumun ahurenge hitan eriye denhama shahid wandin teduri hamajayin hamadadi hanguram kurunnun ehengoten nete nuwata ituru ekegefanayi baddal wijjam addalin ahurenge kandi mi kafarunge monumatin tiri nukura hutime mifada aligga hibar kuraniko ma gadeka hibar kura mi fenije mimiheku wani mi kufaruge mati monu niwako fe kafarunge mihun emiheku macca jamawe hiwani emiheku maccan aragin fana hene emihekai ahurnai demedun miqdad bun aswad fenije ekalifanuge arihun itu rasulullah ifan ko bato ahafana me hitan eltana ekalifanuge wajibiye e savdaye mihunne bi rasulullah ifan itu ekalifanuge hijatakin ukkoyaga tima kafarun ta kevi aragin deve dem bi ufajuga bodukawun hama evves musibate nujehe kahale den ekalifanuge ariha gos kurmat fuluga ihinde duni ka faragin fime furtama dunya ekga haru adum mifaden dua ko fime hadwa bodukuri kala ko mi ibaswamige dunya ibaswamige aduwaka dimaya sida kurban deve mi duaya ekga itu rasulullah ifan mifaden dua fulu kurba afiye hadwa bodukuri kala ko enagi duni sida kurba dua ijab kurban deve ahorin edwa je has dunya komme dunya jema ekga mifaden dua fulu kurbiye demfe saudu gufanu bani duni sida dua ijab bekale kamge dua ke gufanu ke dunya sida noe kure nukure kurba dua biya gina hinden wani dua asar fende dua gem we umar gufanu ke khalifa kamga saudu gufanu ke beri kamga faris kara hippam badagin ulu biru qadisiyat ke hangurami dua saudu gufanu ke gaikolga huri mujibul zakataka etching macha sawarwe madana nikmo wadagatun datibul wegen hanguramage amurtakan ishare kurba hingawan ekade gufanu hunnevi qadisiyatuge bordorofige matige mikabai meduga islam kure emadanuga huri lemberiye majamatuge lemek yalafiye mi lemegga kiye mauneki armengi ambin hanguramage sabun husari babiyakas amir saud gufanu amika majaku husari bay nuane mi lemegge khabar ekade gufana ekaku angang as isaita ingolagin fiye mitambalga bidal weje hadwa burkuri kala koe mialage hajai niye denodige mani ibaswamige ena ikiata kichaki ibaswamige nuruswa ichikam gawana enage dulugen bakam alu salame kurban deve mihen hama bidal vitana kafarunge tere mihe elli dunya dieyi ekkala lembiriya ecche bunan anga huluwaltana anga giteren e du hifagine demi kanuga ketunu kannun ehen hani ken e ange abes noye demfe de ba mihun feve angurama hisabaka maduma fawga salama sallallahu itu rasulullah ifan ud farbadai kariyan hingawa fa wadagate mi wadaganno nikok abdullah ibn mughirat gedari usman itu ke ifanai dimaya kandmalagin awren salamatun huribiya muhammad gufan salamatun nubahatta hurime gomun dubagate mina arain as abu amir kono walaka vetti ena asmati vettuntana haris ibn simat wadagin ena qatul kurbafi den e farbadan adwifa ewatta kariyan bedwadagen keligmanu gaikolga huri leefo donnevi fatimatu gefane fin alubani adi gefane den ituru keligmanu gaikolom keni faari tantanga beskol aluba leefo am bandweje den e farbadan adi faari tanga e bodu hidaga maccan ara wadagatman uluba eman harikolom feebi leefo ge ginakamun warfulu bajifawa kamun ginkanya ara wadagatun turafulu wegen talhatu gefanai adi gefanai mi dibekajum ge baagi veri kama ek ara wadagin innebiye ehinduga farbad maccan aragin anna kafarun ge baak fen wadagin umar gufanan inge ima ke gufan wadagin emihun bada bafi salama sallallahu itu rasulullah gufan ge man hadi kola rakati ruman ewlubi ashab bekajum na wara gina musiba dibi e bekajum ge hadi kolom wara gina tantan faru fawe mini etiren ekeki bebe kajum e bekajum ge hadi kolo heddevi ituru ke gufanai dimay kafarun uka dunitauge addane kamge tolhatu gefanuge gaikolga hajjiya itagan farin hutte eke gefanuge en appuluge huriha ingil fulta burive e appulu vaavije kalbun maajiku gaikolga satargan far hutte abdurrahman bin aufuge angapulun tanin hajaku eke gefanuge gaikolga vihigan far hutte mihaguramaga ashabe ekajun kure hajjiya ita bekajek shahiduwe mitire muhajiriya bekajun hayke den hatta wes ansariya bekajun ne
mi muhajiriya bekalun tirin hamzatu gefanai mus'ab ibn umair gefanai ve ansariya bekalun tirin awswanga abi amire kyunu brahmani kalege dari hamzatu gefanu biye mikale gefanu naki ansariya bekalun kur ma bekalike ikale gefanu shahidu idoge kuri rega mikai kamen ballagin ikamanaage aliuga rekuro bafa nani wes nufillewa anguramaage gomge ad avas wegen nukumada ganwani ko amikavana denneviye e ma bigin ba sahibaye tiya nukumada ganwani aduvunge kuri mechere iggotka vejjana den mide mihun baddalwani swargege kaligfan algun gatuga mire rekure bikama ba kumihun heki kuro bafa wada ganwate e noni mihen inde kujja kuihafena mihun alguna meduga sakkebes kofanete den mi kaligfan ikama meduga hataru mihun hekuru bafa halbdamge wagutuga daskarai ekwa nukuneviye den mi hanguramaga ekaligfan shahid wejje शहीद हम बीतना इतु रसूल इफान हदीस कुरबाफिए उडाई बिमाई दिमेदुगा मलाइकतुम हंदलत इफान नान फिल्लानि को तिमका इफान देखो डागिन फीमे अदि मैदान का शहीद इफाति बे बेकलुम वालु मंग इतु के इफान अमर कुरे बीमा मिकमागिन उलुई बेकलुम हंदलत इफान मुरीन थेमिगे मनि को देखो डागते मिखबरतन के इफान अम कोनायन इबिगिन कोना विदालुए मैं कजांगी गंदी बुनमे के इफान हंगुरामे नुकुनेवी जुनुबेरी हालवे अदि शहीदुई अंसारिया बेकलुम तिरेगा अमरू बुन जमो गिफानाई एना के दरिकलुम खल्लाद बुन अमराई जाबिर बुन अब्दुल्लाह के बप्पा अब्दुल्लाह गिफानाई विये मिबामी व गायब बैक्वास मिबामी वलजमा मदीना या गिंदा अंगुलेनिकों इतु रसूलुल्लाह इफान मिका मना करबा शहीद भी एमएम उहुदगा वलजमा अमर करबा विये अदि शहीद भी बेकलुम तिरेगा सअद बुन रबीअ विये मिका इफान के खबर बिल्लेवन इतु रसूलुल्लाह इफान फनु बीमा वडागे असहाब बेकलुम के इफानाई बदल भी इरु अदि कुडको फुरान फुल हुट्टे बेकलुन के इफान विदाल विये रसूलुल्लाह इफान के इफान के हाज को के वाह कई सवाल करबते के इफान विदाल विये हाज रंगले ना कजांग याई कजांग रसूलुल्लाह के बस फुल तेरे ते बेकलुन अहरिन के कौम के मीहुनन इबाते सऊद बुन रबीअ बुने ते बामीहु मारस कजांग किवे बीरवच बारे इस्लामी के रसूलुल्लाह मक्का का हुन्नो निको ते बामीहु अगवतुआ के इफान एको मजिस को एक इफान एबी अहुद हनुमा कुरारे मारस कजांग गंदी बुनमे मियदु एक इफान मिहिंगी कंतत होगाती बामीहु सलामे बाने इब्स उजुरे अहरिन का नुफेने देम फुरान फुल दुकुर बाजी इतु रसूलुल्लाह इफान अरियुगा में खबर देने नीमा एक इफान हे दुआ फुल कुरबा तारीफ कुरबा हदीस कुरबिए फुरान दीमा इक्वस नसीहा ngada कोफिए अनस बुन माजिक इफान को बड़बेबे अनस बुन नदुर मिहंगुरामा का शहीदी बेकलम तेरेगा बिए मिके इफान की कंफतुगा मोहम्मद इफान कतल बेजे गवाजन अरु जहम गवाजिबिए ए मगे कौम के मिहुनेबे एहम बिएका देने मि दुनियेगा देमितिए कते बेनवे नोने खम्मे कुजकमे मोहम्मद इफानाई बदल विजम दान हंगुराम खुरारे मिहिम बिदाल वेफा एदे भी हमलागा इत बे कतल करे मफौगा शहीद हुई है उसैरम बुन अब्दुल अशर मिके इफान में हंगुरामा का शहीद हुई है मिके इफान की मिदुहा जहेन इस्लाम नोए अदि गेगे मिहुम इस्लाम बिया नदी हुने बेकले के मिदुआ मिके इफान बेरुंगास मदीनायं अरा इतुल के इफान खबर असवा हंगुरामे नुकुम डागे खबर जिबिगिन गेगा बुनुबिए अहरे मिदनी इस्लाम बेगिन इस्लाम दीन नसर दिन मसे तिबा मिहुम इस्लाम वाथे मिहिम बुनफा हंगुरामे के हत्या तंगला असमच सवारु यंगस इस्लाम हंगुरामे सफदाल तना असवारुं के सफा वदे मिदवहु के हंगुरामे का शहीद वेजे शहीद वी मिहुम बलदान ओरु इरु के इफान के गा मिहुम के इफान होदम दिएरु हंगुरामे के मैदान फिनजे एर अदि फुरान फुल हुट्टे इबामियुं अहफुए खजेगे मितनं आई खजेगे कौमुगे मियुं बेर बेकाई हंगुराम कुरातीवे नसरु दिनमंग है नोता दीन नसरु दिनमंग है जे इक इफान विदालविए अधिकेत मै दस्कलांग किवे राई इकलांग रसूलांग ईमान बेगिंग इस्लाम दीन नसरु दिनमते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह इक इफान अवरिंगे बेदुन सलाम दन्नवाते मारस्कलांग वादु फुगे तेदुकम मिहार अवरिंगे दलंगे बफेने दिन अवहार जे अबू हुरैरा तुफान मिवाह करी व कुरबाफा विदालविए तिबामियुं दिकेरे एक गोतका नमाज नुको हुरे स्वरुगे वमिए की ये बहुत हंगुरामा के दोहुगा औसवंगा बतादत बुन नमान के इफान के गाकोगा जेहुन इतफारकुं के इफान के एल्लोफुल जुसागिन एस कोफे पुरुगा मचंग एलिजे दिन हाल कोगा हुन्नवा इतु रसूलुल्लाह इफान के अरिया बडागिन aha algunu ke loje danna chi ituru ke ikhwan hadis kuri biye ka ikhwan hituhuri nama ke kurare swaruge ge nemen hutte hituhuri nama tia lo ihuri tana rad kurba fasiya kurba fa afrime ikade ikhwan danna fiye e maras kelang rasul ay swaruge ki ma bigam wa rangal jazai ke ekamak algunu ke wani ma hitawa riveti ambigam je ke ekamana algunu ellone mihi ka bumun
kiha nurhum manitoy algondu edeni mi lo fasiya kurbafa suwarge debume den ituru ke ifan enage loflu ihur tana radu kurbafa duafli kurebumun hama ihur fadain fasiha rangal wejje ege fawga ke ifan ramadu jehunas e loflu karenu je mi haguramaga abu ruhumul ghifari ge kandraflu maruge walakan as jehunu dunye ituru ke ifan duswa debafa afumede bum evagutugame fasiha wejje mi haguramaga Abdullah ibn Hajluge apruga ek khandi bindigen aha mage khandiye vidalu itana ituru ke ifanu ame vidalu efa kaduru otigande forwadi bima eka ifanu hippafa amra debafa belli vir oti riti khandiye ka befe mi khandiye nama kiwes orjune mi bahuge mane ki kaduru ruk otigande mi khandi mibuni Abdullah ibn Hajluge darikolge mihum baartu kurum annaniko khalifatul mu'tasim ge wazir Bagat Turki 200 dinar ballawagin fa Baitul Mal ge asaru ge tiri labafiye demfe de askar wakwe hamjihumun kafirun ge mihun mas'ul ve gati मैदान का शहीद ve fatibbe ashab ve kalun nagine e be kalun ge kamfepulu nevepulu adi ayab gunawanta tak handa fatifaccan amuna bandufala meenaga ulete evrengi hitun ka vitur rasulullah gifanus etirega ve hamzatu gifanu ge gaykolan khanjar ge wahshi ge as Khanjar naga ke gifanu ke meful nagagin Abu Sufyan ke ambi Hindu bintu atbata dinima ekamana e meful kankama den alagin ule nukevigin illa jafiye ekamana enaya barak gina inam debiye dem mikankama fahu kafarun ke mihun dioma qastu kula Hindu Abu Sufyan as farbade macha tankulakan arahur ena ehra gada haru adum mihin gwaliye e ngeye tibami ke tirega Muhammad gifanu eba hunne buheye den gwaliye tibami ke tirega Abu Quhafatu ge darikadun Abu Bakr gifanu behiye imi dibekadun bes adi ehem miyek bes jawabe nudebate dingo aliyeti bamim ge tirega Khattab ge darikadun Umar bes netiye mihingo altana itu Rasulullah gifanu Umar gifanu hadis kure biye kadi gifanu jawab debare Umar gifanu jawab de umat tayaru itana gwalafiye awli hubal an'amta fi'al innal harba sijal handalatun bihandala yawmun biyawm mi bastawge mane yaki hobel matir vejje mikan tattakan ikadang ijabdi mikan rangalu vejje hangura adi demi yotiye handoda takan handoda tegge maru hifafime duwahaka duwaheke mi hatana yatana Umar gifanu ma gada arfulakun gwali biye Allahu a'la wa ajallu la sawa qatlana fil janna wa qatlakum fin nari mi basulge mane ma kalang matir wantakamai kirit wantakam ma bode hama ume nete ahrum gitiren gatulu wi mihun swarugege tiba mihun gitiren gatulu wi mihun narkage Abu Sufyan gwaliye ahurmena uzzay baute tiba mihun ke uzzay nete Umar gufan gwali bafiye ahurmenge sahiban saviriyeki makedange kale menaka veriye kunoye Abu Sufyan gwaliye ahurmena tiba mihunai dem migota badal kollani miyanna ahar midwa badruge ituru ke ifan Umar gufan gwali biye ayke miyanna ahar midwa badruge den Abu Sufyan gwaliye tiba mihun kure qatluwi mihuna zazat ke hani ka kurifa hutatiye fennane yaki ahuren amur kula kame none adi mane visnume kuramme e hibargada mihaye nikam hisaba kariya wahak dakkadan as balase ituru ke ifan hadith kureviye e Umar gufane ena dakka wahake bellema wada gannawa Umar gufane wada gatun danna afiye makkidange ettaka nikan bidalwe baldawate aharwena mihar Muhammad gufane fe qatul kurevi jeheye Umar gufanu vidaluye makkenagi gandi buname tiyakame nuwe kadegi tiya dawa hale I wada gannawa hisabuga eba hunnewe Abu Sufyan denneviye ibnu Qammatabur kadegi gufanu ge basfulu avringe gasuga ma tede mihin kiyafa hingaje den kafarunge mistakun datra tayyaru genfuwe ituru kadegi gufanu ashabe kadunan hadis kurebiye emihun e datur kulawumga asmatin faba jamal sawarwe asta goyagen danito nuwata asmacha sawarwe jamalta goyagen danito tiba emihun rangala badare asmacha sawarugen dakamga vejjiya emihun qastukurani madinaya hamade dinmare em vejjiya ahurmen vani tayyarwate jamaltugu macha sawarugen dakamga wanama emihun edani makka eddan qastukogenne denfe ali gifanai saud gifanai wadagen belli viru emihun dani jamaltugu macha sawarwe asta goyagenne emihun makka edima qastukulai madinaya ara madina lutwa hedumai meduga mashwara koffe mi maswaraga Abu Sufyanai Sufyan bin Umayyatai munafuwe tiyi goheke miharus emihun eti valife nune anguramaga makarakun emihuna dibunu derege ehen tibba hayan allagannani ko deba hibbaru asken gadwegen panate dibunu richagen rata dimabure molgote nonnane mi basmachan emme ebbaviye
ಕಾಫರುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ದತ್ರ ತಯ್ಯಾರ್ವಿ ವಕ್ತುಗ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನುಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುನ್ ಹಿಂದು ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನಾಯಿ ದಿಮಾಯನ್ ಆಸ್ ಇಬೆ ಕಜನ್ನನ್ ಇವೇನೇಹೆಂ ಬಡು ಹಿಜಗಣಕನ್ ಅರ ಹುರೆ ಲೆವೆನ್ ಹದಾಗಿನ್ ಕಿಯವೆ ಮಿ ಲೆಮ್ಗಾ ಕಿಯಾಫಾ ವಣಿ ಬದ್ರು ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಕತುಲಿವಿ ಇಕಮನಾಗಿ ಗಾಯಂ ಮೀಹುಂಗೆ ಬದಲ್ ಹಿಫಿಗೆನ್ ಇಕಮ್ಗೆ ಉಫಾವರಿ ಇಕಮ್ಗೆ ಫಣಿ ಬಸ್ತಕೆ ನಿಕಮನಾಗೆ ಲೆನ್ ಹುಟ್ಟುಮು ಇಸ್ಲಾಮುಗೆ ಕೌಮು ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಇಫಾನ್ಗೆ ಉಬಾದುಗೆ ದರಿಕಂಬಲುನ್ ಹಿಂದು ನುಕುಮ ವಡಾಗಿನ್ ಎ ಲೆಮತ್ ಜವಾಬ್ ದೆಬಾ ಲೆವೆನ್ ಹೆದ್ದೆವಿ ದನ್ನೆ ಸಲಾಮೈ ಸಲವಲ್ಲಿಬಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗೆನ್ ಬಡಾಗೆನ್ ಕುರೈಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಇತುರು ಕೆ ಇಫಾನಾ ಇದೆಕೊಳು ವೆರಿವೆ ಅದಿ ಹಂಗುರಾಮಕಂ ಎವಣು ಉಳುಮ್ಗ ನಂಗೆನೆಯೊಂದ ಮೀಸ್ಮಿಹುಂ ಕುರೆ ಎಮೀಹಕಿ ಎ ಕಾಬರ್ ದಿ ಮತೀಗ ತೆದುಮಗು ನುಜಿಬಿ ಹುರೆ ಮರ್ವೆದಿಯ ಮೀಹೌಕ ನೇಗೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಮೀಹಕ ಮೆದುಗ ನುಬಾ ಬೆ ಬೊನೆ ಹಿತೆ ಬರ್ಕೊಂ ಹೆದ್ಮಿ ವರನ್ ನುರಕ್ಕಾತಿ ನುಬಾ ಹರಾಮ್ ಕಮ್ಗೆ ಮೀನಿ ಎಗೊತಂ ಎವಣು ಗದಬದ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಗಿನ ಮೀಹುಂ ವಿ ಎಮೀಹಕ ತೆದುಮಗು ಫೆರನು ಇರಕುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ನುಹನು ಗದ ನಸರುದಿ ಉಳುವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಸಾಬೇಕಲುಂ ಕಮ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫದ ನುಬಾ ಕಂತತ್ತಕೆ ಕುರವಂದ ಕಾಬರ ಹುಕಂಗ ವಿಯಸ್ ಎಮೀಹಾಗೆ ಕಾಬರ ಕಂ ದುವುಕೊ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಮ ಬುಮುಂ ಕುರಿಗಾ ವೆದಿಯಾ ಫಾವೆ ಫುಹೈ ಸಾಫ್ ವೆದೆ ಮಿಹಂಗುರಾಮಾಗ ವೆಲಿಕ ಮಿಹುನೆ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ವಿಸ್ ಅದಿ ಏನಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ವಿಸ್ ಮೀ ಅದಿ ಫಹುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲುನೆ ಹಮ್ಜತ್ ಗಿಫಾನು ಗತುಲ್ ಕುಳ ವಹಶಿಗೆ ಹಮ ಎಫದೆ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲುಂ ಕುರ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಲಕಿ ಬೇಕಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಕಮ ಇತುರುಕಂಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುಳವಮ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಲಿಕಮ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಜಮಕಮ್ಮೆ ನುಕುಳ ದಾನ ಬೇಕಲುನೆ ಬೇಕಲುಗೆ ಮ್ಯಾಕಮ ಇತುರುಕಮ ಮೆದುಗ ಕೀಸ್ ಕುರ್ಆನ್ಗ ವಾ ಗಿನ ಆಯತಕಾಯಿ ರಿವಾವಿಗಂ ವಾ ಸಹಗಿನ ಹದೀಸ್ ವೆಸಿರಿನ್ ಮಿಲಿಯಾ ಆಯತಾಯಿ ಅದಿ ಮಿಲಿಯಾ ಹದೀಸುಂ ಬಿಸ್ ಫುದಿಹಾವೆ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಂ ವರದು ಅನ್ಹು ಮಿಯಾ ಎತುಗ ಎಕ್ಲೆವನು ಮಾನೈ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಜಾಂಗೆ ಎಬೆ ಕಜುಗೆ ಕಿಬೆನ್ ರುಸ್ಸವ ಎಬೆ ಕಜುಂ ಎಕಜಾಂಗೆ ಕಿಬೆನ್ ರುಹಿಗೆಂಬೆ ಅಸ್ಹಾಬಿ ಕಲ್ ನುಜೂಮಿ ಬಿಯಯಿಹಿಂ ಮುಹ್ತದೈತುಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗ ಎಕ್ಲೆವನು ಮಾನೈ ಅವರಿಂಗ ಅಸ್ಹಾಬುನಿ ತರಿತಫದ ಬೈಕೆ ಏತನೆನ್ ಕೊಮೆ ಮಿಹಕಾಯಿ ತಿಬಾ ಮಿಹುಂ ಇಕ್ತಿದಾ ಬಿಯಸ್ ತಿಬಾ ಮಿಹುನ ತೆದ್ಮಗುಲಿ ಬೇನೆ ಫೈ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಅಂಬಿಕಮಜುನಾಯಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವಡಾಗತಿ ಮಕ್ಕಾ ಹಿಪ್ಪೆ ಇದುವೋಗೆ ಎದುವೋ ಮಕ್ಕಾಯಿನ್ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮ ಮುಗುರುನಿ ಮಿಕವನ ಅಳ್ಕನ್ ಕುರಬಾನ್ ಗೇಗ ಗೆಂಗುಳುವಾ ಬುದೆ ಮಿಯತಿಯ ಕಿಬಾಯನ್ ಫುದುನಿ ಕೊಂಕವಿನ್ ಹೆಯ್ಯೆ ವಿದಾಲು ಎಫಾ ಮುಗುರಾ ಕುದಿ ಕುದಿ ಕೊಫಿಯೆ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ಇತುರು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಹುನೈನ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ಬಡಾಗಿನ್ ಇತುರು ಕೆಲ ಇಫಾನುಗೆ ಕುರಿಮತ್ ಫುಳುಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಬನಿಕೊಂ ಏನಾಗೆ ಎಲ್ಲೋಫುಳ ಕಾಫರಕು ಎಲ್ಲಿ ದುನ್ಯ ಜೆಹಿ ಎಲ್ಲೋಫುಳು ಉಫುರಿ ಕೋತಾಫೆ ಮಚ್ಚ ವೆಟ್ಟುನ್ತನ ಇತುರು ಕೆಲ ಇಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೆ ಕಲೆಗೆ ಹಿತುಹುರಿ ನಮ ಸ್ವರ್ಗೇಗೆ ಮೊಳು ನಿಯಮೆಂಗೆ ಬಹುಟ್ಟೆವೆ ಹಿತುಹುರಿ ನಮ ತಿಯ ಲೋ ರದ್ದು ಕುರಬಾಫಾ ಹುರೀಮೆ ಮಿಯನ್ ಹಮ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ಬಮಾ ಇಕ್ವ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಸ್ವರ್ಗೆ ಎಗವಾದ ಬಾಫಾ ಎಜೋಫುಳು ಉಫ್ರಾಜ ಅತುಕೊಳಂ ಎಲ್ಲಾದ ಬಾಫಿಯೆ ಉಮರ್ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಖಲೀಫಾ ಕಮ್ಗ ರೋಮಿನ್ನಾಯ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಮ್ ಕರಾಗಿ ಯರ್ಮೋಕುಗ ಎಕುಳ ಬಡು ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಅನಿಲ್ ಜೋಫುಳು ಹಿಂಗಾಜೆ ದಿನ್ ಇಸ್ಲಾಮುಗೆ ಅಮೀರಕಂ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಅಮೀನುಲ್ ಉಮ್ಮತ್ ಸೈದ್ನಾ ಅಬು ಉಬೈದತ್ ಗಿಫಾನು ಏನಾಯ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲುಂ ಉಮರ ಮಾಶ್ ದೆಬುಮಾ ಇಕ್ವ ಮದೀನಾಯ ಫುನುವಾ ಗಸ್ತು ಕುರೆ ಬೀಮಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರ ಬಾಫಾ ಆದೇಶ ತನ್ನಾಫಿಯೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿ ಕಾಫರುಗೆ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮೈದಾನುಗ ದೆಮಿ ಒಯ್ ಮರ್ವಾನ್ ತಿಯ ಬೇಕಲಿಂಗೆ ತಿರೇಗ ಬಾಟ್ವಾರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕಿಬಾಂಬೆಸ್ ಫುದೇನೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕಮೆವಿಸ್ ಒಯ್ದಾನೆವೆ ಮೀಗೆ ಫೌಗಾ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮೈದಾನುಗ ವಾದು ವಿದಾಳುವ ಬೇಕಲೆ ಕವ್ವೆ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ದೆಬಾಮಿಹುಂ ರುಕುರುವಾದಾಫಿಯ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ಅಂಕಮನ ಇಕ್ಕದ ಹಿಂದು ಬಿಂತು ಅತಬತ್ ಏನಾಗೆ ಅಪ್ನುಗ ಹಿಪ್ಪಾಗಿನ್ ಸಬ್ತುಗೆ ತಿರೇಗ ಹಿಂಗೋತೆವೆ ಏನಾ ಇಕಿಯುವ ವಾದುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಕಮಾಯಿ ಎ ವಾದುಂ ಇಸ್ಲಾಮುಗೆ ಲಸ್ಕರಂ ಅನ್ನ ವಜ್ದಾಯಿ ಜೋಶ್ ಫುತೂಹು ಶಾಮೆ ಇಕಿಯುನ್ ಫತುಗ ಹುರೆ ಏಕಮಕುಮಿ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ಅಹಾರಿ ಮದೀನಾಗೆ ಎಯಿ ಹಿಜ್ರೈನ್ 30 ಫಸ್ವನ ನುವತ 4ವನ ಅಹರುಗೆ ಏನಾಗೆ ಉಮರ್ ಫುರುಂ ಅಡ್ಡಿಯ ಅಂಗ ಅಹರುಗೆ ಮಿಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ಇಸ್ಲಾಂನ ದಿಬುನುಹಾ ದೆರೆ ಲಿಬ್ನಿ ಖಾಲಿದ್ ಇಬ್ನ್ ವಲೀದ್ಗೆ ಹಿಕ್ಮತ ಹುನರುನೆ ಫಹಿಮ್ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಫಹುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೆವಡಾಗಿನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದೆವಿ ನಸ್ರಾಯಿ ವಾಗವಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಫತಾ ಕುರವಿ ತಂತನಾಯಿ ಮಿಕಂ ಕಮಿ ಮಶ್ಹೂರ್ ಕವಿಕೆ ಅಸಾಬೆ ಕಲಿಗೆ ತಿರೇಗ ಕಲಿಗಫಾನ ಕಿಯನಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾಹಿಯ ಮಿಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ಎವೆನ್ ಹಮ್ಜತ್ ಗಿಫಾನ್ ಶಹೀದ್ ಕುಳ ವಹಶಿಗೆ ಫಹುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ವೆ ಮುಸೈಲಮತುಲ್ ಕಜ್ಜಾಬ್ಗೆ ಗತುಲ್ ಕುರವಿ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಮಿ ಮುಸೈಲಮತುಲ್ ಕಜ್ಜಾಬಕಿ ನಬಿ ಕಮ ದವಾಕೋಗೆ ಓರ್ನು ಬಡು ಕಾಫರಿಕೆ ಮಿನಾಯಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ನಬಿ ಸೈದ್ನಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಗಿಫಾನ್ ಖಲೀಫಾ ಕಮ್ಗೆ ಮಿಹಂಗುರಾಮಾಗ ವರಗಿನ ಅಸ್ಹಾಬ ಬೇಕಲನ್ ಶಹೀದ್ ವಿಯೆ ಮಿಹಂಗುರಾಮಾಗ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ವೆಲಿಕಂ ಹುನವಿ ಖಾಲಿದ್ ಇಬ್ನ್ ವಲೀದ್ ದಿನ್ಫೆ ಕಾಫರುಂಗೆ ಲಷ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಾಯ ದಿಯುಮ ದತುಲ್ ಕುಳೋಮ ಫೌಗಾ ಅಸ್ಹಾಬ ಬೇಕಲನ್ ಎ ಮೈದಾನುಗ ಶಹೀದ್ ವೆಫಾ ತಿಬೆ ಬೇಕಲನ್ ವಲ್ಜೆಬುಂಗೆ ಕಂತಕಾಗಿನ್ ಉಳು ಬಾಫುವೆ ಸಲಾಮ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಎ ಮೈದಾನ ಬಡಾಗಿನ್ ಇತುರುಕೆ ಇಫಾನ್ಗೆ ಬೊಡ್ಬೆ ವೆಫುಳು ಹಮ್ಜತ್ ಗಿಫಾನ ಕಾಫರುಂಗೆ ಮೀಹುಂ ಕಂತ ಕೊಫಾ ಹುರಿ ಇಹಾನತಿರಿ ಗೆತ್ತ ದಿಕೋಡಾಗಿನ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಫುಲಕಾನ್ ರಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರೆಬನೆ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಿಫಾನ ಬರ ತಾರೀಫ್ ಕುರಬಾ ಹೇ ದುಆಫು ತ ಕುರಬಾ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ ಮಾರಸ್ ಕಜಾಗಿ ಗಂದಿಬಾ ವಿದಾಲು ಅಮೆ ಬೇಬೆ ಫುರುಗೆ ಬದಲುಗ ಇವರಂಗೆ ತಿರೆಂಗ್ ಹಜ್ಜಿಯ ಮೀಹುಂ ಗತುಲ್ ಕುರಬಾ ಹುತಿಮೆ ಅದಿ ಹಮ್ಜತ್ ಗಿಫಾನ ಸಾಯಿ ಎಹೆಂಬೆ ಶಹೀದ್ ವೆಫಾ ತಿಬೆ ಬೇಬೆ ಕಲುನ್ನ ಕಾಫರುಂ ಕೊಫಾ ಹುರಿ ಇಹಾನತಿರಿ ಹಾನಿಕತ ದಿಕೋಡಾಗಿನ್ ಇತುರು ಕಲೆ ಗಿಫಾನ ಹಿತಾಫು ಕುರೆಬಿತನ್ ದಿಕೋಡಾಗಿನ್ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲುನ್ನ ಬೆ ಸಿತಾಫು ಬಡುವೆ
ebe kalme sidal wiye ahar wenna maris kajange nasiba kai nasre debiya arabinge mihun doha ko ahako snaha fada hani kitan ebe mihun kura fimo mitam broga milia ay bawal bafiye wa in agabtum tiba mihun ugubat denama fa'agibu tiba mihun ugubat dere bimisli ma ugibtum bi عقوباتكم تباميون الجبن عقوبات كاي هم ويجن باغتم ولئن صبرتم التباميون ككراني نما لهو ككلهم خير ما هي ويجن للصابرين ككرامي هنا واصبر كليغفان ككربار وما صبرك كليغفان ككرفن نوي الا بالله ما رزقناك كبين دي ما الدرجه كم غا منوي ولا تحزن عليهم اورنج مچن حساب كربار ولا تكو كليغفان نواهر كما في ضيق دتي حال كلغا مما يمكرون اورن هذا مكرتكم مياي بابا بوم تو رسول الله يفان حديث كربيه تيوان كاي يفان كي كربا مارسكنا كيبيا كيامن بوكيل كربا هريمه ميهن غراماغا اسلام کے ترين حجيا بيكن شهيد بيه كافرون کے ترين مروي تيويس ميهن كم غاريوا گم بيه كافرون کے ميهن مكه دمون ميهن کے ترين مروفاتي بي باي ميهن گندي كمٹکا ميهن کے ترين ميهن غراماغا مروي عدد ديوا كوري بيكن نك رنگل كفيلا كم كرنوي كافرون کے غراماغ میدان کا شهيدوا بيكن ماك كماي اترو كماي مدغا ورگن حديث تديوا گم بيه اترين ابن عباس کی كبن ديوا گم با ميديا حديث بيه سلامای صلی الله علیه اتر رسول الله فان حدیث کرے بیے احد ہنگراماگا شہید بھی تیبامیم گے اخون شہید وی جہندگا مارس کلانگے ایورنج فرانتا لیبی سورگے آرتو گے کاریا واردوا نو کلاگے دونی تکی کم گئے دین ایورنج اتنون کعبہ افا کوگن گوست بینی عرشی گے کاریگا ادوگن با غندیل تکی گئے مارس کلانگے ایورنہ وحی کرے بیے دین تیبامیم ادنی کونکمن ہے ایورن دین نبی علمنگے ادمکی ادیبس علمنگے ہرتکاگن دنیا گوس ابسوامینگے تدموگا ہنگرام کو شہید ہومے مارس كلام وحي كربيت من سوامين إلهي حكمة فلاي وعود فلو إسرع من اتباه نومته دين أورن النبي دين إليك مكي أرمنان إبسوامين ميدبي ما يتركم خبر أرمن كرم ميتنان أدي ناودي تبي أكتكونن إبيوم مارس كلام وحي كربيت يكن تكربا هريمه دين مياه بابا دبيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله مارس كلام تدموغا هنغرامكو قتل بي هنا مدغا كليفانو يفور نكربا هريكم أمواتا أي مروي جباه كمغا بل أدكيت أحياء أي ديرتي بيك عند ربهم إورين هدوا بالكربي كلام حضرتك يرزقون إورين الرزق لبير فرحين إورين مفاكرته بما آتاهم الله إورين ما الكلام دبي ما كماي درجين من فضله كلام جديدة وانتكم قتري ويستبشرون أدي إورين مفاكرة بالذين لم يلحقوا بهم إورين لاحقوا نوي تبمي هنا من خلفهم إورين فهات الله خوف عليهم إورين يمتشب بالويلكم نواكم ولا هم أدي إورين نوي يحزنون هتامي كراكمغا يستبشرون إورين أفاكرته بنعمة من الله ما رسكلاك كبين هري نعمتكم وفضل ديلت كماي وأن الله هم كرورون ما رسكلاك لا يضيع جلني نكربانته أجر المؤمنين مؤمن قدرنا